Merang pasadon sama Ari sampun kepireng ingyan aturokan deuni barak poram dia Permangkin obah tatu warna ni dia saramu barak mekerakan permangkin puni kecihna barak mantia kayu ni denetan sipi dia permangkin raris ngedebras angan itu dia sarang tur maning memaki ya rawo kering gana wayadnya sampun reki derau iri keureun genah poyangnya nih sado bangeras mabawas nanang duki cekadiangan ide dia saramu orang sad bangerasu yaki dem baos macem meri sang parabu jan mijaya sang prabu jano amajayo Side kacunuk sareng ide sang serute sena ni kegawenan ide sang dia saramu membawa macem mering sang parabu jana mijaya pirang bawa tiang mangke inggih ratu sang parabu jana mijaya nemangkeun titiang dia sarame matur majeng ratu tur maning ledang pirengang pisan aduh titiangi ya dengan
para ratu penyaning sinah bengong duaning nyanyi ratu di kalintang mau tamu nanging saat kemauan makin pirengang ngatur titian sampunang jengnen ledang pelunggu ke ratu dua ingin manut kan di mana titiane mimpas tertujuan yaknya di ratu ini sakemawon sampunan salah penampen ratu ngatur titiang ngeriantukan titiang moderebe piana ratu marupa asusa sakemawon pianak titiang yadi astunistu yakipun duanipun wantah jemerupa beburon wana titiang ratu ipun mriki nenten ngado titiang ngemarane niatnya ni ratune boyo jawente dios wantah jipun no dio yaknya dan wente manaipun pacang alu kade ngadep-adep yaknya pelungguh ratu nyaman ratu seruda sena titiang pisadun panak titiang itu nyaman ni ratu animadan isuru tesene ratu nya kejar ipun banyak latih sudah seno sing lahara supaya menuwiroso nyacak nitik pianak titiange kanthi pun benyak late genanang tak curatu